La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie. Amahoro nabane namwe bavandimwe nkunda cyane. Iyi ni indamutso ya mbere ya Kristo wazutse, umwungeri mwiza watanze ubuzima bwe bw'umukumbi w'Imana. Nanjye ndashaka ko iyi ndamutso y'amahoro yinjira mu mitima yanyu, kugira mu miryango yanyu, ndetse n'abantu bose aho bari hose, n'amahanga yose n'isi yose mugira amahoro. Mu magambo ye ya mbere, Papa mushya watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, Leo wa 14, yifurije amahoro isi yose, ndetse n'abari bitabiriye itorwa rye bari bateraniye hanze ya bazilika ya Mutagatifu Petero. Ngo haye ikaze gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi kuri Newsroom TV. Nizere komeze neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu mupapa watowe ni muntu ki? Kardinali Robert Francis Prevost niwe munyamerika wa mbere utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, akaba papa wa 267 uyoboye Kiliziya Gatolika. Ni wa 14 ufashe Leo nk'izina ry'ubupapa. Itorwa rya papa mushya ryahamijwe n'umwotsi w'umweru wazamutse muri chapeli ya Sistine, ahaberaga itorwa kuva ku itariki 7 Gicurasi 2025. Yatowe mu majwi ari hejuru ya 89 mu bakaridinari 133 bari bitabiriye itora. Robert Francis Prevost w'imyaka 69 yabaye karidinari muri 2023, amugizwe n'uwa asimbuye Papa Francis uherutse kwitaba Imana azize uburwayi burimo indwara z'ubuhumekero, umutima na stroke. Yavutse ku itariki 14 Nzeri 1955 i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Se yitwa Louis Marius Prevost ufite inkomoko mu Butaliyani no mu Bufaransa. Nyina yitwa Meridride Martinez ukomoka muri Espagne. Afite abavandimwe babiri barimo Louis Martin na John Joseph. Mu 1977 nibwo yinjiye mu muryango witiriwe Mutagatifu Augustine. Mu 1981 asezerana bwa nyuma kwiyegurira Imana. Ku myaka ya 27 Robert Francis yagiye i Roma kwiga amategeko y'Ikiliziya muri kaminuza ya Angelicum. Yabaye padiri mu 1982. Nyuma y'imyaka 2 ahabwa impamyabumenyi y'ibyo yize mu 1984. Ahita yoherezwa mu mirimo y'ivugabutumwa muri Peru, igihugu yamazemo igihe kinini cyane. Yagarutse muri Amerika akora imirimo itandukanye. Nyuma 1988 yasubiye muri Peru, aho yigishaga abinjiye mu muryango w'aba Augustine, abategurira kuba abapadiri no kwiyegurira Imana byuzuye. Mu 1999 Prevost yatorewe kuyobora abo muri uwo muryango muri Chicago. Muri 2001 no muri 2007 atorerwa kuyobora ku isi, aho yabarizwaga i Roma, aho cicaro gikuru cyawo cyari kiri. Nyuma yasoje izo nshingano mu 2013 yasubiye i Chicago gutanga umusanzu we mu kuyobora mu nzego zitandukanye. Nyuma y'umwaka umwe Papa Francis wari umaze umwaka umwe atorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, yagize Prevost umushumba w'agateganyo wa diocese ya Chiclayo muri Peru, ndetse amugira musenyeri. Kwa 7 Ugushyingo 2024, kwa 2 Ugushyingo 2014 yagiye mu nshingano ku wa 12 Ukuboza uwo mwaka by'agateganyo asezerana kuba musenyeri. Prevost yagizwe musenyeri wa diocese ya Chiclayo burundu 2015, anahabwa inshingano zitandukanye muri Kiliziya Gatolika muri Peru. Muri 19 no muri 2020 Papa Francis amujyana i Roma mu nshingano zitandukanye. Muri 2020 Robert Francis Prevost yatorewe kuba umushumba w'agateganyo wa diocese ya Cariwo muri Peru, irimo imirimo yakoze kugeza 2021. Muri 2023 Francis Papa yamugize umuyobozi w'ibiro bya Vatican bishinzwe abepiskopi ku isi. Nyuma amugira umuyobozi wa komisiyo y'i Vatican ishinzwe Amerika y'Amajyepfo. Muri uwo mwaka anagirwa kardinali. Afite impamyabushobozi y'ikiciro cya 2
cya kaminuza mu mibare. Yakuye Villanova muri universite aho byari mu 1977. Iyi cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana yayikuye mu ishuri Gatolika ry'i Chicago. Mu 1987 Prevost yabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ubuyobozi yakuye Roma. Avuga neza indimi zitandukanye nk'Icyesipanyolo, Icyongereza, Ikilatini, Igitaliyani, Igiportugal, Igifaransa n'Ikidage. Niwe kardinali wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya kuva isi yabaho. Ibi byashimishije Donald Trump wagaragazaga ko yifuza kubona uwo mu gihugu cye aba papa mushya. Perezida Donald Trump yagize ati, nashimye Kardinali Robert Francis Prevost wagizwe papa. Ni icyubahiro kubona ko ari we papa wa mbere umunyamerika. Mbega ibyishimo, mbere icyubahiro gikomeye ku gihugu cyacu. Ni gute nahura na Papa Leo wa 14? Bizaba ari ibyiza, bizaba ari iby'ingenzi. Icyakoze ntabwo avugwaho rumwe kuko nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Pillar muri Nzeri 2024, Papa Leo wa 14 ntiyigeze akurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga abapadiri babiri kubahohotera muri 2007. Aba bapadiri bakoreraga muri diocese Chiclayo muri Peru yayoboraga, nibwo yayoboraga kugeza 2023 ubwo yahabwaga inshingano i Roma. Reka nkurarekera gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri Newsroom TV. Nizere ko wakoze subscribe, niba utarayikora uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe.